Lijep pozdrav svima. Bez pretjeranog duženja i uvoda. Ovo snimam čisto ovako usput. Uzeo sam jedan komad drveta koji nije za ovakve stvari koje ću ja raditi, ali radim evo samo zato što imam ovo na izboru. To jest jedino što imam na izboru. A to je, pokazat ću vam kako pomoću vatre izdubiti drvo, jer od ovog radim sebi jedan komad za outdoor kuhinju, ako uopće uspijem u tomu što sam naumio. Uglavnom, izdubit ćemo ovaj komad drveta uz pomoć vatre. Nećemo koristiti ni jedan alat. Na svojim društvenim mrežama mislim da sam u zajednici i ovdje podijelio kako sam već radio jedan komad. Obradio jedan komad drveta na taj način. Kasnije ću koristiti kad budem oblikovao jedan nož koji je od more, kako bi to sve doveo u nekako stanje upotrebe. Ali ok, idemo zapaliti vatru i čisto da vam pokažem kako se može. Doduše ovo će malo duže trajati. Već je evo mrak ispred nas, ali nema veze. Idemo izdubiti drvo uz pomoć najprimitivnije metode ikad. Malo sam usitnio drveta čisto za kasnije. Ovdje nije potrebno imati non stop plamen. Bitno je da se stvori žar i žar zapravo odrađuje posao, ali kišni je dan, kiša pada cijeli dan, tako da ću ja malo imati vatrice čisto onako sebi radi gušta i to je to. Znači ovaj prutić i više nego dovoljno da se cijeli posao odradi. Prvi problem kojeg sam uočio je taj da mi je premala površina da bih ovako slobodno ložio vatru, tako da ću se poslužiti jednim trikom. A taj trik će biti ovo. Možda budem sad maknio cijeli ovaj komplet dio i onda staviti gore i unutra ložiti vatru, tako da si ograničim, ali želim minimalno debljinu prsta da mi bude rub, da ne pređem preko, ako pređem preko gotovo. Tako da ću pokušati s ovim. Bilo bi drugačije da je veće, ali ne ide. To jest ići će, ali dugo će trajati, a želim opet malu vatricu. Evo, izdubio sam. Sad bi to trebalo funkcionirati. Evo ga, sustav je napravljen. Jako jednostavno, to je konzerva. Jednom kada malo probijem drvo, kada malo izdubim drvo, tada neću morat koristiti tu konzervu kao nastavak. Ali to je sasvim ok. Kažem, proces može trajati malo duže, ali evo, tko se želi zabavljati, igrat se, ovo je sasvim super. I svakako ću pokazati finalni proizvod dana kada ga budem napravio. Samo onako usput radim još jednu zanimljivu stvarčicu. Ovo je hand reel. Ovo je od maslinovog drveta kojeg sam dobio od prijatelja Radio Moto Adventures Silvio. I ovaj dio kojeg radim, izdubljujem, je trebao biti od masline, međutim nemam dovoljno široko drvo. Ovo će biti poklon za jednog prijatelja. Ovo je tek danas sam startao, pokazat ću i finalni proizvod i ovoga. Stavio sam na stol, samo da vam pokažem, ISO radi svoje pa pojačava svjetlo. Znači mali plamenčić je ostao,
Točnije, ja sam ga sada zapravo istvorio, malo pljevine sam dodao. Dohvatio je već komade, ali unutra je zapravo žar. I to je ono što nam treba. Ne koristim nekakav izvor svjetla osim ovog, čisto samo da vam stvorim sliku. Morao sam upaliti svjetlo čisto da vidite. Samo malo. Evo, dolje je već probilo. To je igra vremena, jel? Ali jako efikasno i zapravo može biti brzo ako znate što radite. Jednom kad probijemo 2 cm otprilike, centimetar i pol rupu, onda mičem ovu limenku. Mislim, ona više neće biti potrebna, jer bit će tu posla zato što ne idemo u širinu nego u dubinu. Ali odlično. I kad ugasim svjetlo, imam vatricu, uživam, odmaram, dok ujedno i radim nešto. Ja sam ovaj gornji dio stavio na ovaj donji od kojeg sam rezao čisto da mi bude malo više dok uživam. Evo samo da pokažem, ovo ovdje je maslinovo drvo. Netaknuto, još nisam ništa s njim radio i to će biti dio kompleta ovog što radim. Gore pa evo čisto u komentare možete napisati ako netko može pretpostaviti što radim. Znači to dvoje su komplet. To je to. Evo, maknio sam limenku da vam pokažem. Neću više vraćati nazad. Ovdje gore ima još materijala, međutim dovoljno je probijeno dolje. Limenka više nije potrebna. Zapravo se žar uklanja po potrebi, ali evo, to je taj princip. Ja sad neću čekat dugo, već je blizu ponoći. Mislim sa snimanjem, jel? Ja ću nastaviti ovo raditi, ali evo, da ne dužim puno video. Tako se buši, izubljuje drvo na primitivan način, bez ikakvih alata. Jako zgodno, zanimljivo, ali može trajati dugo i nekima čak i komplicirano ako ne razumiju temu. Biće odlično. Zaboravio sam napomenuti, jednom kad se probije taj gornji sloj, lakše je sa nožem obraditi unutrašnjost drveta. Tako je, barem prema mom iskustvu, jer volim koristiti ovaj način izdubljivanja drveta. Zašto? Zato što je zanimljivo. Ostaviti malo žari i onda piriti u to nešto nalik ovome. Naravno, to ne treba raditi stalno. Jako je vruće. I to je to. Nakon što dođem do određene dubine, moram paziti da me ne ide na širinu, onda sam napravio apsolutno ništa. Tada koristim ovakav nož za uklanjanje
materijala i izdubljivanje na finijoj razini, ajmo tako reći. Tako da bi to bilo to što se tiče kako izdubiti drvo. Svakako pratite zajednicu EduCamp kanala, zato što ću tamo i objavljivati slike napretka. Veliko hvala na pažnji. Vidimo se uskoro opet i lijep pozdrav.